Mulan zami Yesus Kristus kami pa arwaya ho lucila aba atami arwaya ho hempio aba atang kalo munu mulan za cindu do silo alo si aba atang kalo hala ho cima boter cinsa silo Father's Day honim kane na mihi oho buto kula da kune silo alo mi empo hempio pangunu sodu pamusa nunu ka alo ke ho pa hadi mikhala du tamapa na butola du tamapa ano hempio pa ago ilama zalopa atau udeho silo alomi pini mi hempa budala sodu pamusa ho nunu mulan za pangunu pratna muchike pini nunu mi yang kincho ho kapeza pango pini mi parpocho laludu moka arwai ko pasilo moka puyumi molupado ho silo ka alomi ka puyumi ka ludo pakabini bomitere ano urupa parpocho halang oludu ho silo Father's Day aloza so ngunu ngunu mulan za ka aba hupia Bible ngunu mi luko tula dope himi ngunu kakado pamusa ngunu mulan za ka aba hu Bible luko tula doke Ephesians chapter 4 verse 6 ho halake to lagido pini kone hohi ka ngunu ka aba pini kone hohi ka ngunu ka aba huna mulan ruka ha wadune ho mulan ruka pungko dune po dune ho mulan ruka uraho halake to lagido ho 1 Corinthians chapter 8 verse 6 ho triluko tolado Deuteronomy chapter 6 verse 4 Malachi chapter 2 verse 10 Proverbs chapter 22 verse 2 ho triluko tolado ke ngunu mula zasika dohado loka dune hikami atang ka aba hikone ke hulu dokoda pini aba silo ngunu humina heri dune ho humina ngunu henje dune hike ngunu mula zaka aba hopa silo ngunu hala chingisa ngunu mula zaka aba ako sike ngunu mulanza uru koneke ngunu mulanza anuami ke ngunu mulanza anuabang ke hopa aku ane mingunu hembim kabin sudu pamusa aku ane mingunu hen sudu pamusa hen suhu kai zadu ke 1 Corinthians chapter 10 ngunu milu kotolado 1 Peter chapter 4 verse 8 hotel lukotolado nila ke tolagi dohko 1 Peter chapter 4 verse 8 takung ni Peter haku hapi gongku gong pini halaketo lagito. Above all, love each other deeply halaketo lagito. Nunu ako ni mihen sutute hala. Num paludo ko da ngunu mulaja uru koneke. Silo Father's Day alohoira ngunu chingisa ako ni mihen sudu pamusa. Mingo botre aru atumi ngunu nipa ko yala kalula mutamapa. Hembing kabing du pa yang ngunu musa. Mula botre mula mani bomi ngunu ngarpata mapa. Jotu tu yang ngunu musa. Kapia botere karubo mingunu ngarpata mapa. Nipa koe tamapa. Arwai du pamusa. Yeziologi ni botere azula ka doni bo mingunu jotu du pamusa. Numpa. Hika azula ka doni bo hu nika anuke. Hika azula ka doni bo hu nika amike. Hika azula ka doni bo hu nika abangke. Hopa silo ngunu Father's Day aloso ngunu malaza ako anemi hen sudu pamusa, arwai sudu pamusa, hembim kabing du pamusa. Nim paludo koda, ngunu mulanza ka abahi koneke. O ngunu mulanza uru koneke. Hogon ini pa ngohala lunando, uru aku abika backbone, uru aku abika huang alohi aba atangke. Himi ngunu lumazalo pa ngunu mulanza cindo. Uruka hua alohi aba atangke. Si kangun ka spinal cord mater aima pa lido ko da miu ilake ma ho abiulake ma. Abiulak madu ho ilaku madu molu paralyze lah halalidu. Bunyang kunya ngika ate ka ingahi podo tola. Mo tebul ka ho pocha tola. Hang saman ko nila du pa kamuni mo hui tola. Ho mo ka spinal cord mi mo mudu tola. Ho alomi mo mudutola. Hohi kami do mo hoi kuma paline. Silongun ka pungkonik ma sisi pini agi ho dubo tuko. Muka hua alohi aikum paline hopa mo hoi kumane. Uru ka hua alohi uru ka spinal cord hi abatangke. Honunu matere aima palido koda. Uru hi paralyzed tol tokindo.
Uru ka hua alu ai makoda, uru hui tola do kindo. Hata chalama palikindo. Hohi kahawo 1 Corinthians chapter 11 verse 3 ne ke tolegido himi che gonte hira kakadu pamusa. Mula za Bible bunu bongunu kakadu pamusa 1 Corinthians chapter 11 verse 3. But I want you to realize that the head of every man is Christ. But I want you to realize that the head of every man is Christ. Aba kone abika adinta he Jesu Kristo ke halaludo. Hingga to miu matre dinta gima koda. Miu palikima. Hang zamula ke ma. O dinta gima koda miu palikima miu he. He chulipa uruda ka aba he Jesu Kristo mi. Mo ka dinta Jesu Kristo mi pasisima koda. Uru he hata chala kema. Sini uru palikindo. Sika kidi apindali. O sika kidi apin ka diripa molu hata chas dozalopa. Ia jielo dali ho molu hata chala ma palikindo. Hopa silo Apatani halangolu konando. Granda do Jesu Kristo mi pasisila dudu pamutolia. Ngunuka uruka ayakupa. Ngunuka uruka yezelo ka ayakupa. Ngunuka uruho pinika arwaya pinika blessing alado pa. Urukone abika abata Jesu Kristo mi pasisila dadu pamutolia. Halangunu mi request menando. Hokam izapa. Ngohala lunando. Ngunuka aba kaiza aba he. Pini aba. Moko tamo. Moko haro. Gidoke. Moko harchichike gidoke. Hika hi aba ata. Nunuka inga atami. Nunuka urumi. Chinkenen dokoda halango hendo. Numpalu dokoda. Ngunu inga ata. Mihi. Oho ata. Aba atami. Abami. Uruo katamoza, chikoza, haroza halangunu hendu. Hang hoila kengku mazalopa. Hang mula kengku mazalopa. Ngunu ka aba matare, aya kendoke, hoi kendoke. Ay kendoku ke hala ludo koda. Na hala ludali. Mihi oho ata. Hempio pa duduku. Mihi oho ata. Chimin paiduku. Chimin pa duladuku. Hopa. Urukone abi ngunu ka aba mi kachadu. Ngunu respect bidu ngunu kidu. Humi na ngunu kidu ne hima tere. Mo mikaya du la ngunu mi kakindo koda. Luko do koda. Automatically ngunu hika miu mi ngunu respect bikindo. Himi ngunu kikindo. Professor kune upasi ngur thantuang halaludu. Mizoram da ka dunubo. Professor. Hemper tatukatu pinipuimi ka lunubo. Kolo mo hala mo kapui luko tola. Ngika inga atang ka ami ka taho alo da dongo libang khangala pinimi pratna mudu. Haleke pinimi pratna mudu. Pinimi ngo kudu. Numpaludo koda ngika atami ngo chinkene nando. Ngimi kaya. Ngimi chikoya, ngimi tamoya, ngimi haroya. Mikonedu. Hala ngo chinkene nando. Hopa ngika inga atang ka ami ka taho ngo alo da do libang khangala ngo pratna mudu. Halaludo. Hopa silo abata. Nunuka urumi, nunuka mihi oho atami. Inga atami, hala chinkenen tulia. Kai za abadu, tamo za abadu, haro za abadu. Hala ngunu chinkenen tukura, aikendo nimpalu tukura. Abaka mulama sanitere, hika kai za aba mulado kela. Inga atami chinkenen tupa. Sisi kakato, korana doli akele. Sika kidi apinda ka aba. Ato ke ingami korona gima do patre mulama. Ato kamihimi korona gima do patre mulakuma. Protect mulakuma. Hozolopa.
ngun ka aba kai zabo. Ngunu mulan zak ka aba ngunu mi ka punubo ngunu mi protect mulado. Corona gidado zalopa kidi apinda ka ngunu ka aba he ngunu mi gikuma dopa hempe dopa mulama. Mulakuma hopa ngunu ka pine ngunu mi dagur bulakendo ngunu ka pine ngunu mi yangur kagur lakendo. Psalms number 27, Psalms number 46 verse 1, 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 o kaluni ada ano tapio. Kapa ne dima ko nunumi dagur bukindo ke a halalu ko tolado. Hope asilong ngunu Father's Day allows us hala ngunu chingisa. Ngunu mulanza ka aba, ngunu ka uru ka aba ka tere aba he kapa ne mulado ke mo ko har chich ke gido ke mo ko tamo haro gido ke mo ngunu mi protect mulado ke kapa ne ayama ne hok mo ngunu mi dagur blake no mo ngunu mi kalyang kadala kendo. Himi ngunu niti pachingisa. Ngosim kaningolu zatali hikau pini milyang kinensa. Payaro pacho.